media ko itu antum mereka itu ko itu pajolo lasi labang so press meet ko pia po si khana ko ma itu tante non hejong karki luchon ya so tapi अनुसूचित जाति युवा छात्र परिषद tapi di masa student union itu song thom jelangsi Delhi rong sokian tampen hadap isi memorandum kipaji odam ko kasi memorandum ko pia kesi kipaji odam ko tang te la mangso alam te sik anukru arsik jit mat pame si gitum mat hatam tang te gitum schedule caste tapi schedule tribe atuman mane chokomal group elong plan mom tuman asap su isi kasik sak to kok dia son hidam no kasi details ni tu memorandum long dolap si memorandum ni di puhi labre tame memorandum subject ada National Commission for Scheduled Tribe Chairman pan lapen Law Minister Vijendra Kumar Singh office long to pajir dam subject bagi dia kalau subject kan cakap subject kan ada di alam di pan brief kasi memorandum subject bela phela yo review of the government policy of reservation in promotion for ST and SC with consequential seniority in Group A service under the state OM number AB 81 2022 58 dated 18 1 2022 of Personality Department Government of Assam lag atari tu labangke a subject lo portang teng non angton bela bangso lam sana mang besar portang te SC mati ST phan punon constitutional long si reservation patik pilo kasi hala bangso reservation ani ating si loke charlie hin punon chokoma reclaim hin punon ilitum ST SC tu kami ana war side long lo la sinon la ST SC la bangso war side nang kilong dun lagi tum Indian na constitution long si nang kitipit kang Indian na constitution ki mahut Indian na constitution kita hosi schedule caste atau schedule tribe kan isi reservation si kota kita tipilo kasi hala bangso kota teng si itum kipor hiahin punon mati itum sakuri reclaim hin punon itum amuni tami aprang adu dun bomlo lasi non nilitung la bangso press meet ke phanang ko bangke non hejong government of Assam pen isi cabinet ke separai pondo hal bangso cabinet ke separai ponolong alang itum pathigam ke jong nam ke ST la pen SC akinede Group A service claim. Group A berotang de officer rank. Officer rank lo, kemana engineer lo, kemana doktor lo, kemana kapal department of officer lo. Hala Group A service claim matuhan. ST dan SC akan menjadi tuhan. Seniority bangke pakhang cek. Nanti pabedet. Hala sonsi, hala bangso cabinet discussion long si seperti untuk kok. Hala bangso seniority itu inglong so mati itu schedule caste tum kosa seniority itu long mapotang te hala bangso isi alam itu consequential seniority la bangso consequential seniority itu schedule caste la pen schedule tribe tuhan kopia poci pinang kok mapotang te ini tu mahok lo promotion mang itu long bom bisa lang promotion long bom boy kita me ini tum isi senior kilong dundi phante isi a provision thing pinang si kusi 85 amendment Indian constitution hala 85 amendment si consequential seniority kita kondo asi hala bangso consequential seniority teng botang te ST officer tu punon SC officer tu punon from kalu dunji mate senior kalu dunji jojet in simple word asi consequential seniority botang te bisaralam non di thangsing ti mo ngabang nil bang ST mate SC candidate lo raju ti bang general candidate lo raju ti bang ke general mantum de botang te akasik sakit to pipilo di man botang te kanto bejili pokoli decision making long kami akasik sakit pokok di lason na taxi itung kapre ati sung kami kanan kok pola pen lapang so seniority ka bedera jonde itung la ST SC accredited officers tum ang bang anak hormu hampar la bang so details kita memorandum long dolap lo lapen kopi koson le ahok pet ke lapang so consequential seniority la pili tuman constitutional of the happy pondo si hala so ni pa mai jona ni jelo 85 amendment akutsi consequential seniority itu kan happy to apang beta inglo so ST kan ponon SC kan ponon promotion ke dulu promotion in reservation ke dulu article 16.4 ate
article 16.4 ke chokche article 16.4 pen apa isi mai siak clause la teman thik pinang ji jong selang ni teman kami ST candidate teman kami ansong pari pinang ji senior paman nai ko isi clause thik pinang ji kisi article 16A article 16A along C 85 amendment about C ke thapulo hala so provision ke consequential severity kasi dili ru jalo subject bang so complex set deep channel na si consequential severity potente inglong asu pen general asu di promotion namra pe tame senior ke inglong asu si chiman that is called the consequential severity asi non constitutional amendment hormu tangge report itum amendment cabinet decision long na son consequential severity group A servicemen tumante pabedet ko bangke si anti tribal mate si inglong asu tuman mane sikilang rem isi discrimination map itu mata kasi jadi tu memorandum ke sampai tame National Commission for Scheduled Caste Achievement, National Commission for Scheduled Tribe Achievement kami hankan pamilo je raso nu ka practice ke all India si practice bom de consequential seniority ko ke all India si practice bom lo te boy fit tame asam long ko pia po si consequential seniority a provision ban pa bedel lo batante mangku mimi kasi ini tum government of Assam ng itinan nila lo 85 amendment te consequential seniority hidutan ko class o teng le patukok na nang litum cabinet lo nga si paray ko kami hala cabinet lo nga si paray lambang jong si inglong aso tumhan la pen hala si dulkas tuman kasi sakdot chaji patante si dulkas non si dul tribe non Assam or so India lo la pen reservation hormu kota hormu ke constitution itu apa sinang ipi itekang apot hala bangke nali tum cabinet decision and monggong bangke celong le dejima possibility Assam Chief Minister and actually kang tung kilalo itum 85 amendment ateng le itum consequential seniority bang patupom no lapen ni Karbinong Thomas Council CM Dr. Tudera Mohammed ko alang di very close to Chief Minister of Assam alang di dame than raje non cabinet ke pachirai bang hala bang pabediasi aprang ateng la 85 amendment ateng le consequential seniority bang patovet na di so press media ben juni kong tu ati jong si consequential seniority itum pan nampa vedet lo protang te lake ini tum SC officers tum pan sabsu kasih sake do chetu kasih sake hipik nujang ko kasi ini Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma lapen CM Tudera Mohammed alang kan kecil dengan tu nang Chief Minister kan bang kicit handa lalu tum Karbino Charles Song di masa student union lapen Anusip Jati Yuva Parisad tum ada Law Minister lapen NCST acian mana idam memorandum pen base nang tu labang suap consequential seniority bang non ateng pada bomlo protante tum